ngila tre kini ke kam la kum bakhat lai snem ye menta but ka average don over jing la long kum balai pesan la ke ngila penyar ke kom tre kam jungi limbaga services ke bing ai ki tourist tang haki hakasor bat ngila ya ki nong kendong ba pero man la snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bing tre ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arway bat hakapor bangi sedang ye klamdon kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing thumu pen orlong ya kini ke kam mentai ngila shna ye kai ke bas kem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngila nang kiu na way usnam sha way pat ka thong kyong i na du astang ta kwa i upen he ye kani ka kam kyong i chiki wi wan ke jinla dadak chna i ye ke jing stang katewan em kam i yo pun ku chu i kini ka khi kyong i chiki yaw ka wat me matle yo open bha i ye kini ka sap ka wade em lupa i nei te wan yo open scam ni ka nong rim yang kini ka kam ka wade dap sen i kwa ile uchna but yo e kam ile ye kiwi yo open em kam i ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ye ka kam kyong i kwa uchna ki ne khaliya kiwa yu yen scam chikling hai haba piladap banseng bat penyeng nong remya kakam kasin jam ke bobot kolong kumno bopin penhe pensan rengkat ke jingarap ke pebiang ke megapreneur ke deka rensan tang ba ke deka jingakop Henry ke deka rensan ke ba ailat ipi bopin ye kendu iki beri baper bat bopin yo ke jingarap ke company kumno ban kentie ke kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge kadai ke jingakop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ke jilla Meghalaya haka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arpusan kadai ke kabu ke bakerpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba kilas dang ban kendu bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kentiu shushu ya ki kam ki jongki pada pikwa bani shimta kani Pidi bandai kinong song jong jela Meghalaya. Pidi bandai ru kinong India ki balak palat eka kat paras nem seneng. Pidi bandai kita ki registered private limited companies. Tane pidi ban long ki bakloi ban register. Pihak ban peni ba katon over jong fi kala cross eka live san lak seneng. Lane pihak ban peni ba pidon eka bor ban yo eka ni. De bandan eka kam lane eka tiar balak ban pendon kam. Eka team ke bas camp. Eka jing yo anong na waves nem sha away. De ban ai kam ai jam ki way. De bandan ke jing shna ba thamai ki tiar lane ki kam ki jong phi. Pidi banlong ki bekloi ban pendon kam ke teknologi. Penem pediang ya kinu ki kam ki baidai bat ka kam khai. Dan ki bai tre sieng. Kani ka dei nam ta ki nong seng kam seng jam daladi. Nakaleng ke jela Meghalaya on jet ya apsan ngut ki nong seng kam ban pitch hakaron ke banwan bat nakini sangut kinyo ekalat ban mikmat ya kajela haka Megapreneur Expo Arja Arpusan Nilaya limba ki jin jenjar mentang ente rengkat baka jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya Haga arpulai trek unai luar Arja Arpusan usembut Menteri Rangba Kejela Ubreru Menteri Ketena Transport ubah sekau balangdhar ulakhat ege jingelang bagi dong elam ka AKM TTA rengkar ke jingdon lang ki bagi ketena sarkar benekren halo ke jingdawa ki dong nya kali Torres hakabaide jingkangi kali Torres ke banabar Kejela bagi ni okamai shiduk bijaka jungo okai pertai Kejela Habakiran badu Menteri Ketena Transport ulong bahaga jingelang bat ke AKM TTA Hakbaliyo benekren sani halo kejing ia joki hakbada ko bikasur lashim lang yang bikarai bakatenat kandon kam megapor haswaban poi shikano kono garai kemudian kam da kabakado bagani kejing dawa kade kemudian kam Uba asnyaw balang dhar ulong ru ba nakaliang sarkari kan chimkia benekren ru ba kejela asam hakabede bikibai pagijing ia jong ginong nya kali Torres nakajela Habai keren bikinang elam jong ke AKM TTA kili itu bakatenat transport Kalapan Porsche ni kinong elam jong kani kaseng.
Banyak berbisar benia ya ka reciprocal transport agreement lagi bagi jela haswa ba ketenat kan cina ke polisi ya kebedai ba kejing dawa joginongnya akali turis. Kani kalong hadian kejing elang baru menteri ketenat transport ubelakot kejing elang benekaran hingga kejing dawa kejongki. Habagran gelap tai kubor ba balajet jerwa unong aiktian joka AKM TTA. Gitu bah kejing elang layo benjit thamai chairman ka komiti ka beben pej kejing e kinongnya akali turis. Hakajela. Yau sembut menteri rangba kejela ubalong menteri ketenat transport uba senyau melangdar. Udah itu rubah kejing elang lasi megarai bahadian arta yau kata hakashpo trek urisau kan sedang biang kejing elang benekran halor ka reciprocal transport agreement. Baru Chief Secretary ru nahap ban bishar bah ya kene ke agreement lagi bagi jela. Kenang bakin la ban sekutu ban yo jingmut halor kini kejing dawa bak association kadawa nak sarkar. Nalor kene ule keren ru halor kejing dan kam ki kali turis na Meghalaya ya kejaka yang kali ha ka railway station bat ka Katling Sun ha Guwahati. Ha ka bau menteri ulong bah halor kene ke sarkar kan seshim kia benekran ya kene gamat bat kejela Assam. Deputy Chief Minister belong ru in charge of transport department. Te hakajing ye kendu jengi mentah kesini kelalong ngambong re kebalalong kebalasai so adu kata-kata. Andai keladon hi ki jing mi ki resolution ki bemi nani napo ka meeting mentah kesini. Te katkum kajing ye tu katkum ka amde kajing ye tu katkum kajing syong meeting jengi ngila yo ke resolution ba hadian kani ka komiti pemerintah nomor bau nadu musya kila head baik ka tourism department. Deka tourism department kam datip tan ras pangki kali ai. Kita ki road transport ai. Te kum tahi ya kani kala head no mentah da transport department ban belalong chairman ru dai deputy chief minister belong ru in charge jongka transport department. Ma te ka kata ka de ka way baka resolution ka balami mentah kasi. Kebaar kalong ba hadian arta yau lamar bangitip kini kita yau banwan keladai ke puja kesedan ki syuti ai te hadian arta yau ha uspau tarik Oktober kesedan biangka ka meeting na hangtang ini discuss biang kini ki RTA berokhat bangilaya submit ban nakaliang jong i chief secretary ru in hab banle ka humok jong lojong ben in collect lot kini ki RTA na ki states prepare ki baladan kum ka Jharkhand Orissa bank Karnataka Bombay ai tikiladon la kajong in hab ban yele ka humok jong ki ru te nakaliang jong i ru ngila airport jong RTA ba ya ki ru kin yo le ka humok kanang ba kin soktu kai kata kajing demand jengi lengba jengi di RTA kanang ba ka tu ka baladon lupa ru kala along obsolete thang ama kin yo ban renew ban trekam no ya kanika RTA de kila panpor ningi RTA tingila ai kata ru RTA but haka next ka meeting ru ngin sara hi nakaliang jengi ru ki suggestions na kita jing ai jing mut syuk nakaliang jengi kumno ban yarap ingi tiga balai kalong bagi la ekran halor jong ka parking bat ka hapo railway station bar hapo airport ngila ekran halor jong kita ru ti laong bang ngin saya pet nya hab ban ekran kum balayo ka assurance musyahi ba ngin saya keren ya kata ka parking hapo airport bar hapo railway station bat ilaong ru ba kila ban ai ngi kum ka subsidy tambang ngidang ong ngin saya perkat bahas phang kata indala yesong ka isi meeting hapreng jungi saya rai ha halor jong kata ka subsidi jong ka ban ai po parking lot pema ya ka bamantang ngim ban keren kadan mo ka hup tangbang ngi hapej artat ba mentang kaladan ba kajing file jong ka PIL ro jong ka PIL bat kani kaladan lang hapo code kalalong ka code matter ro te nakaliang jong ka sarkar ro mentang kilalong hesitant la yo kadan in conflict ma kumbaong te pareng in conflict with the law. Let's say yo ka polisi ba gilasna palat nakaliang jungi kalabas palat andai yo let's say ka tengku pat bat ki rules and regulations jong ki way state pat te kin hab ban ya understand bah kin hab ban suku bah bat ka asam ru halor jong kania ma te ngidan hi kata ka jing kerman bangin sayo kata ka jing demand jungi kini ki policy berofat dungi ibu kerman baik bangin sayo tambah kala kan hab ban puar lamar bangin suku hi ka policy kamdera ba lasai mestap kala urlang tingin hap syong hi kata ki komiti si ni ham syong hi nakaliang jungi ru ita komitis nakaliang jungi ru ngin hap ban le syusyu ika homok kanang bangin la ban a syusyu ika suggestions sya ka sarkar kanang ba pen keluar ika ni demand jungi